پشتیگو 8 جاران اف شاندن کمیتهان ویساندنا دستورا نو یا سوریه لناو هولا سربنتوین یکبوی لجنیو جویان روسیا و ترکیه هولدتن گوبریوان بدن ولاتاکیدن. لگور زانیارین بردست ترکیه پیشنیار کریه که خولا نو یا جوینان لستنبول بیلدار خستن. لروسیا هن باجارندن دناو ده سوتشی جبو میوانداریا کمیته دستوری پیشنیار دکه. قاسم الخطیب اندام کمیته دستوریش تورا مدیای یا روداوی را گوت موسکوش دست پیکه و دست خوش کمیته دستوری ششتیه جبرکو کمیته دستوری كتيا جير كيف تركيا وأمريكا. اللجنة الدستورية هي مبادرة من موسكو أثناء انعقاد مؤتمر سوتشي. كوميتيا دستوري دست بإشخرية كروسي بويا ددما لدار خستنا كونغريا سوتشي دا وتركيا وأمريكا أو خستا جير كيف خدا لو ما ايدي موسكو جه ندى داي والتاني ليستك بدمي ذكر دماكو موسكو ايرو دا خوازكا جو جفينن كوميتيا دستوري جبو درفي جنيفي بين فاقو هستن دباوريا من دا ابن بيكرنا برياري نف دولتية لبريز بيدرسن راقهان جو او نآمادية جهة جفينن كوميتيا بقهرة هروها هفسروكي كوميتيا هادي البحرة دا خياني دا وقوت او لسر در خستنا كوميتيا دستوري جير سيوانا نتوين يكبوي قبولناك. جعلی خواه حواس عگید اندام کمیته شوره درباره کمیته دستوری ده جرودا و راگوت اف هولن روسیای جبو فشاره لسر امریکا و اورپاینا لیده بسر نکون. خوازه کی کرنی نه هنن روس دعوت کن لی ابدا خواز بهم بزن گریدا تشته بویرن نهال اوکراینیا چید بن خوازن فشاره کی سر اروپیا و هر سر امریکا و غربی و سويسريا بطيبات بكن قمانا مدى نممكن اب مسألة هاري سريج بر از يك شندامي وقت سوتشي دا خواستن شاندي اوكسيوني حاضر بون ما قبول نكرم سوتشي حاضر بن الا بمرجع يك اشخالي بنجهين اي بيج وچونا بريارين ناو دولتي جي دار خستنا واجواتا تخوازن شرعيات جواكا ناو دولتي بكشين بريارا ناو دولتي تيگ بن لي باوريم دا نممكنش برگلك لإستوانين دي هنا وك امريكا وك اوروبيا وك نكولاتين عرب. اف نجارای کما کوته پیشنیار کرن جوینن کمیته دستوری جنیوه بین وگو هستن. دناوراستا مها تیر مها بوری ده روسیا پیشنیار کربو که خولان همین آجوینن کمیته جنیوه بی وگو هستن. لسروک شانده اپوزیسیونه و هر وها شانده نتوین یک بوی جی گر بدرسن اف دا خوازا روسیای رد کربون. ده انجام ده شانده حکومت سوریه راگه هنده بو که او خولانو یا جوینان بشدار نابا اکر دا خوازن روسیای نین جیب جی کرن. حسین عمر روداو